Gledao je dječak obronke planine. Pitao se zbunjen šta je s one strane. Pritakao život strepnje i miline, sada sjeda kosa zbraja prošle dane. Na glavici rodnoj starac šivu sadi. Volja za životom nikad neće stati. Već umorni čovjek sa naporom radi i zbunjen se pita ko će šive brati. Dobar večer, prijatelji. Prav lep pozdrav vsem, ki ste prišli poslušati tistega dečka in tistega, ker se vpraša, kdo bo šive bral. Vesel sem vseh, še posebej mojih prijateljev, koji sodelujejo v tem programu. Vsi jih poznamo. Ljubiša, Marta, Smiljana in Maki. Pesnikinja in pesnik podgrmečki, jedno iz Stramošnje, a drugo sa Podova. Torej, to je moja sabirnica, ali po moja knjiga sabirnica, da ne kažem, idemo na onaj naš jezik, da ne kažem da je knjiga, jer ćete me kritikovati, pošto sam rekao da neću više pisati. Jel? Ali ovo je sabirnica. Sabirnica je knjiga u kojoj sam ja sabrao sve svoje objavljene pjesme i ono što je najljepše u mojoj prozi, bar po mom mišljenju. Tako je nastala ova knjiga sa posebnim namenom o kojoj ću vam nešto reći. Ona je ukoričena u korice moga zavičaja. Na prvoj strani su Žetovaci iz 1960. Žan je moja sestra Smilja i njena zaova Vukica. Fotografija je moja, još tad sam se s tim bavio. Sa druge strane su Kosi u Jesenicama, to je bilo dvorno mesto 4. krajiške. Sa Smotre od 7. januara 1943. Zašto sam želio da izađe ova knjiga? Ova 2019. godina je puna nekih jubileja. I ja sam knjigu ili sabirnicu posvetio tim jubilejima. Koji su jubileji? I to želim da znate. Prvo i osnovno to je, čemu se ja u svakoj knjizi posvećujem, to je 120 godina od rođenja moje mame, Stane. I 80 godina je bilo neki dan kako je rodila sina Vasu. Prema tome i ta 80 godišća moja je tu i zbog toga knjiga. Međutim, tu su još druge značajne godišnjice. To je 120 godina kako je formirana osnovna škola u Lušci Palanci, koja je sad, kako znate, već više godina porušena. Tu je 55 godina kako je 17. klasa Vojne akademije izvela na put mlade potporučnike, među njima i Vasu Predovića. Međutim, u ovoj godini ja ima nekih i, da kažemo tako, tužnih događaja koje se ja sećam i posvećujem im ovu knjigu. To su 10-godišnjice smrti, a neke i manje, mojih velikih prijatelja, koji vi poznate, Konrada Koršeka, Rada Hamovića, Ilije Marovka, Marije Vogićeve i Jurija Zalokara. To su bili ljudi kojim je vredno
odati počast i sjetite ih i na ovakav način. Zato je i vredno bilo ovu knjigu objaviti. Sjećate se, i ja sam praktično kroz taj tekst ove knjige se sjetio svega toga, pogotovo svog zavičaja pod Grmečom. Naš veliki književnik u ovoj knjizi, Ranko Pavlović, u ovoj knjizi kaže ovako: knjiga puna ljubavi za zavičaj, neke posebne porodične topline i u sjećanju na sretne dane otadžbine. Knjiga koja će ostati da svjedoči stihom. Ja sam putovao 80 godina i na tom putu mi se događalo dosta dobrog, ali i onog što nikom ne valja, pa i meni. A jednu dobrotu ću vam ispričati. Kroz 7 dana bit će 54 godine kad je stari nežonja, stari momak sa Grmeć planine pred Kranskim Storžićem sreo lijepu, mladu, postavnu i tako dalje djevojku i još uvijek s njom putuje. Zato je se i zahvaljujem ovdje javno što je moj saputnik. Sada će ovi meni, dragi prijatelji i vama poznati ljudi, djevojke, žene, kako god hoćemo, posvetiti se mojoj knjizi i svak će nešto reći o njoj što misli. Nikom ništa nije diktirano što misli da treba večeras reći. Hvala im. Počinjemo od Ljubiše. Dobro večer. Veliko mi je čast da sam prisutan na ovoj promociji Vasine 11. knjige. Nas dvojica se poznajemo već skoro 43 godine. Kad sam bio mlad oficir, on je bio moj, da ne kažem, pretpostavljeni po političkoj liniji, pretpostavljeni Burnove omladima, i još uvijek sam se bio sa njim omladinac. To je dobro i prednost družiti se sa starima. Sa njim sam proputovao i upoznao Grmeč, sa njim sam pratio njegovo stvaralaštvo i ovih zadnjih 7-8 knjiga. Najviše mi se dojmilo njegov uvod u knjigu Iskoraci, koje sam ja shvatio odakle on potekao, odakle iskoračio u svetu, šta je i prenosio nama i u jedinicama JNA i u svim tom razdoblju njegovog života. Svake nedjelje u mom selu Predojević Glavica pod Grmeču, koje su u zadnjem ratu pojeli hajvani, na Kostinoj poljani ili na Dmitrovom gredaru ili u jednoj od kuća za slaba vremena, okupljali su se viđeniji ljudi sela i uz rakijicu divanili o nečem u što se mlađi ljudi i žene nisu smjeli pačati, miješati. Mi smo im govorili stari ljudi, a bili su u životnoj dobi od 40 do 50 godina i glave svojih porodica ili još poneke porodične zadruge. Došli bi tako kako kad Koste, Dmitar, Ostoja, Gojko, Marko, Ilija, Jovo, Mirko, Milega, Stojan, Petar, Nikica, Dušan, Božo, Milan. Divan bi potrajao, a poslije toga bi se znalo ko će biti seoski odbornik, kojim će redom će ići košnja livada, kojim žetva usjeva, sa koje će strane sela krenuti kombajn ili vršilica i koji je ušao, sa koje rakijski koto i koja je kotlarina, šta će se uraditi u selu i koja je revena, učešće. Na drugoj strani bi uz kafu divanile viđenije žene.
Stojka, Stana, Sava, Jokica, Jovanka, Milka i vodile svoju politiku. Pa smo ih onako malo posprdno zvali komitet. Poslije te sjedeljke znalo se kad se vade konoplje iz močila, a kad nabijaju na stupu, kad gargašaju, kad tvoja žena sakuplja prelje i kad je svaka nije imala taru, kad će Stana moriti, varbati, vuneno predivo ili prsluće čarape, koje je snaša, kuljava, noseća, ko s kim ačikuje, koje curi koji momak dolazi, koja je cura isprošena, kad će biti pir, kad komušanje, kad prelo. Samo neki od viđenijih ljudi i nijedna od članica komiteta dočekali su zadnji rat. I poslije njega ušli u ovaj vijek i kao izbjeglice u dubokoj starosti dosanjali svoje snove i pridružili se dušama naših na Čuliku pred ceste Podgrinečke na groblju Glavičkom. Bili su to ljudi i žene za sva vremena, ponos sela i kraja. Takve ih još pamtim i sjećam ih se. Često se poklonim dušama njihovim, tamo gdje počivaju. Njima u čast, sa dubokim sjetom i neizmjernim poštovanjem posvećimo ruku. Počivajte mir, pod bunjem Oca Primeča, mir dušama vašim, među dušama našim i našim dušama sa dušama vašim. Vaš hvala. Iz ove Vasine knjige sam izabrao i jednu pesmu koju sam mene pričao da sam kolega, koja se zove Tri drugara. Tri drugara, malo jača, bili ispod opasača, SMP, nosili, sa njom se ponosili. Na isti dan rođeni, iste dane slavili, naše pjesme pjevali, sreću dijelili, jednog dana umukli. Silni svom plemenu otišao, rat kratko vodio, ognjište ugasio, dušu ispustio. Dični, dika naša, svom jatu letio, nikad sletio, dičnost izgubio. Sanjar na svom putu ostao, nigdje pristao, sve izgubio, skupo platio. Tri drugara, sa svih strana, ljub ih sakupio, toplo milovao, sjeverac rastojio i ohladio. Dobro večer. Drago mi je da ste u ovom broju došli da posjetite i uvekovečite ovo veče i ovaj jubilej našeg dragog Vase. I šta odabrati? Iz tako velikog opusa, iz mnogo zapisanih reči, iz predivnih stihova. Kao đak, kao srednjoškolac, kao student, mnogo sam knjiga pročitala. Mnogo pesnika zavolela. Ali Vaso je duša naša. Duša našeg naroda i on je stigao do naših tančina, podsjetio nas svakog ponaosob na njegov rodni kraj, na njegovu familiju, na njihove majke, naše majke. Tako da zaista je teško odabrati. Ja sam se odlučila da vas podsjetim kako je Vaso nama preneo to kako je počeo da piše. Ovo je moj divan, jedan dio mog divana. Divanio sam sam sa sobom živjeći u procijepu i bauljajući kroz vrijeme sunovrata. Divanio sa našim dušama, izbjeglicama, drugovima, sa mojim sprženim selom i kućom rođenja. Na prijelomu života našao sam se sam sa sobom, licem u licem sa nepoznatim ja i sa onim koje mi je sačuvati uspjelo.
To je moja Matijana, naša porodica, poneki iskreni drug. Tada sam se počeo okretati sebi. Shvatio sam da je daleko plavetnilo neba, koliko je duboko do ljudske duše, povukao sam se u sebe da bi opstao u svom društvu. Sanjario sam. Ispitivao sam tokove života svog. Tako, tada i tu počeo je moj životni krug, moj divan, moje sanjarenje. Da, ovo je uistinu moj divan. A da, to su moje pjesme. Ja i pjesme. U mom divanu, velim ja, meni je uvijek ponešto šinulo u glavu. Eto ti, i to što bi mi šinulo u glavu, ja sam brže bolje zatefterio olovkom na hartiju. Odakle mi je to došlo u glavu, Boga pitaj. Ja to ni sam ne znam. Meni se samo čini da iz grmečkih dubina. Onomatopeja, rekli bi učeni ljudi. Verovatno. Ja to nijesam skontao, pa zašto da se pravim važan? Ma nijesam, Boga mi, to je meni samo šinulo u glavu. Kako i odakle palo, ja vam to ne znam opisati. Osjetio bih ja to nešto kao udarac u glavu, pa svjetlice pred očima, pa veličanstvenu dugu ispred očiju, pa kocaklo čisto obzorje, pa lupanje srca, pa suze u očima, pa... Eto, baš tako je bilo. Elem, ovo što je pred vama, to sam ja samo zatefterio. Uvijek sam neki komadić artije i olovku imao uza se. Kad bi mi nešto tako došlo u glavu, ja bih to brže bolje zapisao, da ne bi otišlo kako je i došlo. Meni je mnogo toga dospjelo u glavu kad sam sanjario onome što se sve događalo. Tamo daleko gdje nisam bio kad je grmilo. A grmilo je. U Podgrmeču. A došlo mi je u glavu kad sam se tamo na putevim Podgrmeča u selu rođenja susreo sa snovima i javom, sa stravom i istinom. U vrijeme sunovrata što se zbilo i šta je bivalo. I ne samo tamo u Podgrmeču, nego i u domovini naše što se zbivalo i zbilo. U Bosni poharanoj posebice. Jedna od pesama koja sam malo stihova govori mnogo. Upravo o Vasinom kraju i o celoj Bosni. Dozivanje. Oj, ljudi, ima li koga? Oj, Gojko, Joja, Ilija, Stojane, sinovi moji, gde ste? Ej, Predojevići, oj, Dmitre, ej, Kosovci, oj, Milane, ej, Tadići, oj, Stevo. Ej, ljudi, ima li koga? Ma gdje ste, ljudi? Što se ne odazovete? Izađite na vidjelo, Đed Perin vas zove. Au, 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 odjekuje Podgrmečom i Đed Perin se vrati pod gunj oca Podgrmeča. Pogovor. Zla smo jedni drugima činili, stidimo se jedni drugih, zavijeka. Duša nam je odlutala u nepoznato. Dušo naša, zla se postidjela, prizovimo duše naše. Mir među nama, ljudi, braćo, mir dušama našim, mir. Neka mrtvi živima oči otvaraju. Krenimo kud smo naumili, praštajmo. Juče bi krenuti morali, da sutra ne bude kasno. Krenimo danas. Krenimo, praštajmo. Ljudi, braćo, pa makar bosi po trnju gazili, po žgarištu koračali, po živoj vatri, lijepa sela pohodili i kako lijepo gore gledali, pred domom bez doma stajali, u domovini bez domovine živjeli, u groblja predaka bez znaka i čuvara ulazili.
u uništenim hramovima molili, oni koji mole i koji ne mole, komšije obezličene zlom sretali. Krenimo, stignimo, praštajmo ljudi, braćo, zla više ne činimo. Zlo nikom i mržnja nikom dobro ne donosi, reče metropolit Amfilohije. Dobro večer. Uzet ću sebi za pravo da još jednom ovako javno našem dragom Vasi čestitam na ovom novom izdanju. Ja nisam veličina koja mogla govoriti o njegovoj knjizi, ali sa sigurnošću mogu reći da se sve mlađe generacije kroz njegovo pisanje mnogo toga mogu naučiti. Uzdignut baš kao naš grmeć, sanjareći na putu nade, ostaje vjeran sebi i zavičaju, noseći teško breme nostalgije. Upravo to je ono u čemu se pronalazimo mnogi i što nas čini sličnima. Bauljanje. Bauljam i trpim, snage ni otkud, minuti kao vječnost. Slike se smjenjuju, dioba i seobe. Mržnja za mržnjom, jauci i patnje. Psovke i gušenje, mrtve duše. Bauljam i dozivam, da bih dozvao. Odziva ni otkud, da bih vidio. Na vidiku ništa, bauljam da bih preživio. Pusta zemlja, proleće je, a behara nema, ni orača, ni sijača, ni kopača, sve u korov uklješteno. Ljeto stiže i prolazi, bez kosaca i pjesme žetalačke, armani opustjeli, ambari u paučini, mrtva jesen. Magla gusta pala, mjesečine nema, ni komušanja, ni prela, ni pirovanja. Zima bez zime i bjeline i dima, samo vukovi zavijaju. Godina za godinom, ptice nikom ne pjevaju, sunce nikoga ne greje, mjesečina nikom put ne kaže. Osta pusta zemlja moja, zemlja podgrmička. I još jedna. Lipa stara, bila nekad lipa stara, puna lišća i behara. Ispred kuće dugo stala, na glavici selu mome. Pod nju kiša nije pala, zraka sunca nije stigla, krošnja njena ko krov sreće uvijek nam je bila mila. Za svakoga mjesta bilo, pčele da se naslađuju, ptice gnijezdo da saviju, stari šarov da odmara, koka pirga da zagakći, da šarenka sjeno mota i da putalj repom maše i da bara so poliže. Kad bi majka stana došla, na korijenju lipe da odmara, jednu ruku na zemljicu spusti, drugom naslon glavi daje. Sanja majka svoje snove, sa djecom razgovara, unucima dovikuje, praunuke sebi zove. Da se čuju, da se vide, pod lipom joj najmilije. Dobro večer, dobro večer. Čast mi je zadovoljstvo da prisustujem večeras sa prijateljom Vasom. Vaso nije moj samo prijatelj, Vaso je učitelj, i ne samo moj, nego mnogih nas, tako da smo zahvalni do kraja. Mogu reći da sam malo ja Vas isprovocirao kad je
prošlu knjigu izdao, rekao je neću više maki, rekao nećete mi zamekati još i to je napišeš. Tako da je tako i bilo. Knjigu mi je poslao poštom i čim sam vidio morao sam napisati dopis u mailu da me oduševile Korice. Zaista imaš Vaso nešto u sebi da nađeš uvijek nešto autentično. Svaka čast. Želim ti sve najbolje životi, puno zdravlja i sreće. Noć na glavici. Uštak na nebu. Mjesečina ko dan. Sjenka svuda oko nas. Varnice pucketaju. Tišina. Vjetrica grmeća. Čarlija između brda. Niz selo. Preko polja. Kozari u zagrljaj. Ne čudu. Vas cijelu noć. U cik zore. U sunce se utapa. Na počinak bi sunce mu hlada daje. Čevrndija. Krajišnici sjede i divane. I riječ po riječ, parče po parče, čokanj po čokanj, pjesma za pjesmom grlata. Krajišnici sjede i divane. Slušaj, obro, ovo nije dobro. Ovu kuću nećemo rušiti. U njoj je puno čeljadi i svjetlosti i sreće i života. Krajišnici povikaši. Bježimo, eto Turaka, eto Švaba, eto Ustaša, eto Četnika, eto Amira, eto komšija. Krajišnici zapovikaše. Bježimo, eto nas. Krajišnici se rasuši. Ljudovanja nestade, pjesma umuknu, ognjište utrnu. Pusta osta zemlja Krajišnika. Vrijeme gluvača. Dobar dan, drugaru moj. Zdravo i kako si? Kako ti je porodica? Kud si naumio? Ma šta si se obezdanio? Što čutiš, bola ne bio? Zar me se ne sjećaš? Ma ja sam, Srba. Reci bar nešto, drugaru moj. Neće sa mnom da divaniš. Kud ismičeš? Bože mili, svašta. On kao pobježe, kao ni sreli se nijesmo, ni vidio, ni čuo me nije. Pratim ga pogledom, kontam, a ja ne postojim, izbrisan sam. Hvala. Svi smo i izbrisani, jer su tako htjeli. Ali ipak ću ja pročitati još jedan tekst. Nadam se da će znati svoj tekst čitati. Kao dijete preživio sam Drugi svjetski rat. Bio sam u zbjegu, izbjeglica na Grmeć planini. U zimu 1943. U vrijeme stradanja naroda podgrmečkog i partizanskih boraca u grmečkim bijelim noćima. 8 sestara i braće nas je ostalo sa majkom bez oca. Krenuli smo trbuhom za kruhom i uvijek ostali vjerni svom podgrmeču. Majke i domovina izveli su nas na put radnih, poštenih i slobodnih ljudi. Kad mi je majka umrla, a domovina razbijena, počelo je krvarenje iz moje duše. Sve više i više. Povukao sam se u sebe da bi opstao sam u svom društvu. Počeo sam sanjariti. Kroz san i u san se mi je vraćalo mnogo onog zapretanog, što je tinjalo u meni. U san mi je dolazilo mnogo onog što se graniči sa stravom i užasom. Diobe i seobe, mržnja, javoti i patnje, mrtve duše. Ni na javi nije bilo mnogo bolje. Neprijateljstva među ljudima i narodima užas su za sebe. Progoni ljudi i narodi isto tako i više od toga. U tom beznađu želio sam ostati i ostao sam ono što sam bio.
bilo je teško. Smogao sam snage da krenem svojim snovima u susret, da se suočim sa njima. Pri tome sam se bauljajući provlačio kroz barikade i preživljavajući u procjepu. Tako to biva u najtežim trenucima, sa nama ostane poneki iskren prijatelj. Ako ga nismo zaprašili svojom nesrećom. I roditelji ako su nam u životu, te životni drug ako smo ga sačuvali. To su riječi velikog Milovana Danojevića. Stvarni život tako počinje tek kad se nađemo sami, licem u lice sa svojim nepoznatim ja i sa onim koje nam je uspjelo sačuvati. Tada počinjemo otkrivati sebe, shvatati koliko je visoko nebeski svod i koliko duboko je do ljudske duše. Prošlost se okrećemo ne radi nje same, nego da bi shvatili da nepovratno idemo u drugom smjeru. A neko nas želi dozvati. I tu počinjemo ispitivati tokove svog života, ponekad demantujući sami sebe. Dok to radimo, divno smo živi i rosno mladi. Zapata nam postaje interrupcija života. Nikada na ništa ne stavljamo tašku. Sve je i onako u stalnom kretanju. Tačka života sama po sebi dođe. Tu počinje novi životni krug. Moj novi životni krug počeo je na raskrsnici. Na tabli dolje velikim slovima piše prošlost. Na tabli gore malo i neugledno i ne piše ništa. Samo strelica pokazuje drugi pravac. Na obzorju ništa na vidiku. I tu na raskrsnici sanja sniva. Od tuge za prošlošću. Od tuge ne vidi ni drugi pravac. Prošlost je bila lijepa. To oni koji su već krenuli drugim smjerom znaju bolje od njega. Prošlost im je to omogućila. Oni su se u njoj ogledali kao u bistrom, visokogorskom jezeru i vidjeli svoj od sebe. Privukla me sanjarova pojava. U meni je pobudila neka čudna osjećanja. Želio sam otkriti trenutke njegove prošlosti u kojoj se kolo obrnulo i krenulo u drugom pravcu. A on je ostao na raskrsnici, da bi u samoći našao sebe. Pridružio mu se životni drug i poneki prijatelj. Pridružio sam mu se i ja, jer nisam mogao da na prošlost stavim tačku. Zapeta mi je draža. Nešto sam htio oteti od njegova života, pa makar to nestalo prije nego što ga ljudi ugledaju. Oteo sam njegov dnevnik, njegovu priču, njegove snove, da ih dopričavam. I ja sam to dopričao u 11 knjiga. Hvala. Sada će ovi naši lepi i daroviti grmečki pjesnici, pjesnikinja i pjesnik, rekao sam iz Podova i Tramošnje i sa podnog Grmeča, nam podariti nekoliko svojih lijepih pesama. Izvolite mi ja. Za početak je Sanjanima. To je, kao što naš dobri Vaso kaže, šinulo mi u glavu kad su ovi naši nesrećnici morali otići. Sanjanima. Kako ste, braćo Sanjani, rasuti biseri po svijetu, da li novi dom vi svište ili još ste ptice u lijetu?
Da li žubor sane još osluškujete iz dubine napačene duše? Nade za povratak, da li još tinjaju ili se u očaju lagano ruše? Kakovane majke sanjanke pod teretom tog crnila s istrgnutim srcem koračati kroz dane satkane od bolnog sivila. Ja sam sva tuđa, pa tako i ova tuđina u tuđini. Sad u tuđem svijetu živim, za sve ovo ja sudbinu krivim. Zašto dođoh, šta mi ovdje treba, tuđa zemlja ispod tuđeg neba. Kuće ovdje nisu tako male, kao dolje ljudi se ne šale. Jezik strani tu govore ljudi, a srce mi za maternih žudi. Željna ovdje, ja sam pjesme stare, u tuđini uzalud sopare. Duša ovdje zadovoljna nije, zašto tuga mora da se krije? Običaji svi su meni strani, jako sporo prolaze mi dani, želja jaka u kraj rodni poći, u tuđini tamnije su noći. Zavičaja ja se sjetim često, šapnem sebi, tamo mi je mjesto. Tamo gdje mi živi majka stara, gdje ja imam iz škole drugara. Koliko? To ništa nije objavljeno, pa ćemo mi to ovako. Kako si otačbino? Kako li si mila otačbino sve ovo vrijeme bez nas, koji ti s Bogom ne rekosmo, bezobzirno krećući u beskraj spas? Da li naše nebo ikad zaplače za bezbrojem čežnjivih srca, što krenuše put tuđeg neba u jatu neveselih ptica? Čuvaš li nam i sad mjesto na našem ognjištu starom, dolasku našem, da li se još veseliš, koji mi krećući sa čežnjom i žarom? Sad zemljaku, a svi smo zemljaci, otprilike. Reci mi, zemljače druže, bol koji je veliki tvoj, o zavičaju kad zboriš tiho, što kriješ zamišljeni pogled svoj? Da li te ova daljina smara i čežnja lomi kao i mene? Pred očima nade da li ti zatrepere zavičajne slike mladosti sjene? Odlutaju li tvoje misli, kao i moje vrlo često, u selo što bosiljak miriše, tamo gdje nam je zemljače mjesto? Za one koji me ne poznaju, na ličnoj karti, kako tudi na osobnoj iskaznici, piše Marinko Jagodić, na knjigama još dodatak Maki. To je žena rekla da moram pisati, mora biti Maki. Mislim da ova prva pjesma nekako zaprijedila vas, baš za sve nas. Rastanak sa srećom. Bila mi je godina 15. kad sam krenuo iz rodnog sela. Djetinjstva moga tad nesta, iz pupoljka ruža je procvela. Još jednom protrčak livadama, popričak sa dragim ljudima i nesvesno vatru velikog plama upalih u svojim grudima. Na licu sijaše osmijeh blag, a u srcu oganj vreli, kad sam napustio očev prag i krenuo u svet beli. Obučene odore nove, izmeniše dečaka golobrada, radoznalost poče da zove i pitanja 100.000. U novim odorama nove misli, savete deliše otac i mati, drugovi redom rukom istisli i ja obećah da ću im pisati. Kad je bilo spremanja dosta, krenuh za srećom bićem svim. Slutio nisam da sreća osta, baš tu za pragom očevim.
Izmenili smo se, dogovorili smo se za 3 pjesme. Pradedovo oranje. Moj je praded imao 3 volovska para. Ruka mu je bila u ranici vešta. On je samo čuo za Franc Jožu, cara. Pojma nije imao gdje je Beč ili Pešta. Ubrzo kad moju dovede prababu i deca im staše igrati se žmurke, zapalo je njega da progoni Švabu, ko što njegov praded proganjaše Turke. Terao je Švabu sve do samog Beča, krajevi su ovi opet bili čisti. Smatrao je tada da će od tog meča i ja, kada dođem, imati koristi. Sad njegova zemlja tuđincu pripada. Postavih mašinu, 35 konja, ja ili neko drugi, nije važno sada, uglavnom, za mnom je podigla se gonja. Da sam kao praded rano moja gorka, ne bih dozvolio da me svako ganja. Išao bih peške taman do Njujorka, peške se vratio do svoga oranja. Še još jedno? Iz albuma jedne memorije. Dečak stoji ispred jednog malog grma. Osmijeh se razleva pred mladog lica. Netremice gleda. Grančica se drma i potom izleće iz grmića ptica. Radoznalo on je grane razmakao i u grmić banu blagoslov sunašca. Dečak je tad divnu sliku ugledao, nekoliko ptića viri iz gnezdašca. Slika iz albuma jedne memorije nije ništa drugo, već na srcu rana. I jedan je čovjek ne može da skrije, stojeći na tom mjestu poslije mnogo dana. Listovi albuma već su istrošeni, ali se ta slika sjaji kao srma. Radost davnog dana ona dade meni i tugu, što više nema onog grma. Mora da je grmić već davno odnešen, negdje se sad suši u pletenu plotu, a ja baš i nisam previše utešen, što negdje daleko prkosim životu. Hvala lijepo. Ne mogu mimo da kroz riječi ove ne iskažem kako sam doživio prvi moj ulazak u opustelo selo u proleće 96. Numera 22a. Pred kućom ruševinom, tuga me razdire, sjećanje naviru, suzu stiže. Tu nas je 10 sestara i braća rođeno i odrastalo. Čujem glasove drage, vidim likove naše na zadnjem prelu. Koračam po pepelu sivom, na oboreloj dasci, prkosno stoji tablica kuće naše, numera 22a. Od kuće do kuće ruševne, nikom živo ne sretoh, nikom ni pomozi Bog, ni dobar dan ne rekoh, i niko meni to ne reče. U avliji jednoj narcis do narcisa, aleluja. Cvijetak jedan ukrasi tablicu kuće naše. Ni selo koga više nema, glasovi me ne prate. Likovi se ne ređaju. Tablica i cvijetak sa mnom druguju, čežnju mi smiruju. I na kraju ovog našeg druženja jedna u zavičaju iz ove knjige. Ovdje bi vam rekao sanjari na putu nade, putnici suncu susret, suncu slobode. Zavičaj je prvi prag na koji se staje. Prva vrata koja nam se otvaraju. Posljednja vrata koja nam se zatvaraju. Krajovik koji ispunjava oči i dušu našu.
Prvi hod putem ka sebi, ka nama. Prvi govor i jezik koji učimo. Kuća u kojoj počinjemo da postojimo. Glas i krajolik kojim smo obilježeni, u kojem tražimo pribježište kad nas stiže ništenje i ništavilo. Kad smo počeli, rekao sam vam dobro večer, prijatelji. Pre nego što izgovorim reč doviđenja, ja ne mogu da se ne zahvalim organizatorima Divni Sedejo, odnosno Kulturnom društvu Mihajlo Pupin i knjižnici Šiška, koji me već dugo godina prate i udomljuju, pogotovo Sedej koji nam daje ovaj prostor i mogućnost da na svom maternjem jeziku izrečemo ono što nam stoji u duši i što smo našli putujući ili na putu nade. Pa je normalno da ih pitam žele li oni nešto reći. Izvolite. Dobro večer svima, dobro nam došli. U ime Kulturnog društva Mihajlo Pupin ja vam se zahvaljujem i nadam se da ste imali lepo i ugodno večer. Zahvaljujem se našem doktoru Vasi Predojeviću da nam je priredio ovako lepo, bogato večer i ne samo sada, nego na njegovoj saradnji već godinama sa društvom Mihajlo Pupin. Ako mi dozvolite, ja bi još u ime Kulturnog društva Mihajlo Pupin čestitala Vasi Predojeviću njegov 80. rođendan koji je proslavio 15. marta. Vaso, izvoli, molim te da dođeš. Ovo je mali poklon od svojih Pupinovaca ili Pupinčića. Kako će? Spoštovani, tudi jaz se zahvaljujem v imenu knjižnice Šiška vsem, ki ste prišli na današnji večer. Predvsem pa se zahvaljujem seveda našemu glavnemu gostu, doktorju Predojeviću, da je še eno svojo knjigo predstavil v naši knjižnici, da je predstavil v naši knjižnici svojo 11. knjigo, povezano z njegovim 80. rojstnim dnem, tako da mislim, da je to tudi za nas posebno veselje, posebna čast, da smo lahko zopet v neki tej družbi, da smo zopet lahko prisostvovali eni res lepi knjigi. Pravim, posebej se mi zdi, da je današnja knjiga in današnja priložnost v tem, ker se mi zdi, da je dr. Predojević predstavil knjigo svoje poezije, svojih recimo spominske proze, ki je še posebej osebna, no, bi rekel, posebej čustvena, posebej zavzeta, v kateri govori o sebi, res posebej o svojih emocijah, o svojem odnosu do svojega rodnega kraja, do časov, ko jih ni bilo več, do ljudi, ki so bili in ki so še zmeraj v nas, no, bi rekel, do sorodnikov, prijateljev. Se mi zdi, da nam je res tukaj v knjižnici v čast, da je na tako osebno pričevanje posvetil v naših prostorih. Doktor Vaso, hvala lepa. Hvala vsem, hvala tudi gostom.
Hvala kulturnemu društvu Mihajlo Pupin in upam, da bomo še sodelovali, predvsem pa jaz mislim, da bomo še sodelovali z dr. Prenojevičem, da to ni zadnja knjiga, da to ni zadnja predstavitev. Jaz upam, no. Čeprav ne verjamem. Hvala lepa. Jaz vem, da vi vsi imate pravico postaviti vprašanje in dobiti odgovor. Če hočete to zdaj narediti ali o pijači, ko si nazdravimo za naše srečanje. Torej, dve su možnosti, izvolite. Ni. Ok. To se pravi, da bomo o pijači nazdravili in odgovorili na kakšno vprašanje, če jih bo. Jaz se še enkrat zahvaljujem za organizacijo. Dragi prijatelji, vama velika hvala. Živi velika kova kućak. Hvala vam. Što bi rekli, boje sa Grmeča gdje čuli ne čuli. S tebe je ta večer končana in da vam povem, knjige neće biti u prodaji jer vi znate da to izdajem sam. Mislim u javnoj prodaju knjiga. Ako ko želi knjigu, knjiga je tu. Hvala i idemo da nazdravimo. Nisam zamislila. Ja zamislila, nego ja čekam red i